Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Masalela magandelo a milenzhe ngei tsini na Lake Turkana kha ḽa Kenya a khou ḓisa tshedza malugana na u pfesesa khwine phukha i re na vhushaka na vhathu vha kale. Paranthropus boise i kha lutsinga lwa vhathu vho tshilaho kale nahone yo tshila devhula ha Kenya miṅwaha ya milioni nthihi khoma ina yo fhelaho. Vhasedzulusi vha ri u wanala ha masalela a magandelo a milenzhe zwi tou khwaṱhisedza vhundeme ha dzingu ḽa vhubvaḓuvha ha Afrika malugana na uri mashaka a vhathu vha kale o vha a tshi tshila hani. Bambiri Insights into hominin body size locomotion and behavior from early Pleistocene trackway in northern Kenya yo gandiswa kha Journal ya Proceedings of the National Academy of Sciences. Lwa miṅwaha i paḓaho 40, metformin ndi philisi ine i shumiswa nga vhathu vha re na vhulwadze ha swigiri. Vhorasaintsi vho wana uri iyo philisi a i shumi kha tshivhindi fhedzi, i dovha hafhu ya shuma kha vhuluvhi nga u kandeledza proteini ine ya vhidzwa REP1 kha dzingu ḽa ndeme ḽa vhuluvhi. Metformin i ita uri nyuroni dzo khetheaho dzine dza fhungudza tshikalo tsha swigiri dzi shume naho yo shumiswa i ṱhukhu. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Science Advances. A guma ngo rani mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.